Bueno, omenduok, lagunok eta kideok, ondo etorriak. Bosez eta esker honez batu gara gaur. Zuen lana autortu eta beronen frutua ospatu gure dugu. Orain, hile batzuk, Carmelo Etxenagusia oerezko aitamereren bidez, kulturiagaz eta fedeagaz dozuen konpromisua nabarmendu genduan. Orain, dimentsio zabalagoa hartzen dau autortza arek Vatikanotik datosan domina honen bitartez. Esta condecoración es un símbolo de la gratitud que la Santa Sede ofrece hacia quienes como vosotras, como vosotros habéis servido y seguís sirviendo a la Iglesia con una generosidad excepcional. Andoni Gerrika Etxebarria, Loncho, Juanito Gallastegui, José Luis Iza, Inmaculada, eta Antonio Leinaza. Zuen izenak grabauta dagoz Bilboko gure Eliz Barrutiaren oroimenean. Gaur baina Eliza Unibertsalak aintzat hartzen zaitue. Zuen lanak mugak handitu dauazanaren seinale. Dominokaz batera, Frantzisko aita santua bizirik egoala prestautako agiriak jasoko dozuez gainera. Horibe, aparteko gertakizuna. Euskal Baliabideak taldea, vuestro trabajo ha sido bastante más que un trabajo técnico. Habéis convertido palabras en puentes y habéis hecho que el mensaje evangélico llegue al corazón de nuestra gente en su lengua materna. Irauten dauan ondariaren artisauak sarie. Inmaculada, recordando como no a Juan Mari, a quien hoy hacemos también presente en este acto, les disteis ambos al euskera el lugar que merecía en los medios. Bizkaierea euskararen etxea be badala erakutsi zenduen herri irratian eta Bizkai irratian. Andoni, tú has hecho que la fe cante en euskera. Fedea eta hizkuntza notakaz josi dozuz. Gracias por vuestra entrega, gracias por vuestro aporte, gracias por vuestra resistencia y fidelidad y por ser testigos de que la fe cuando se encarga en la cultura, cuando se encarna en la cultura, llega a más gente y de alguna forma demuestra aquí en concreto que no tiene fronteras en el mundo. Eskerrik asko guztioi, lekuan lekuko izateagaitik. Esaten dales, en comunidad no demuestres tu habilidad. Erroman ikasten nengoela, etorren nintzan, kuriara, eta orduen kantatu neban lehenengo gabonetan bertsoa. Tarrezkero, danerako kantatzen dut eta gustura egiten dut, eskerrak emango doaz bihotzez. Bertotxu batuen bitartez, alaitasunez. Diplomak eta dominak guretzako posgarri, autormen ezaugarri, egindako lanen zari, zinez atzegingarri, zinez atzegingarri. Fedea eta kultura zendolotuz alkarri, herrien osagarri, danon garapenerako oinarri eta giltzarri, oinarri eta giltzarri. Un recuerdo especial para Carmelo, que ha sido modélico para nosotros en esta tarea precisamente. Bihotz ez Carmelo, gure esker ona zuri, eredu ta gidari, Bizkaiko fededunontzat maixuta zerbitzari, maixuta zerbitzari. Gertuko izan zaiakoz txikitan makalari, behartzun gaixoari, zamurta zabalere inez, barri ona ugari, barri ona ugari. Eta azkenez, diploma eta domina aurrean doguzan eskero, eskerrak emonez,
Aita Santuari eta Vatikanoari, baina zuon eskariz lortu dugu, orduen zu hori be eskerona agertuz. Vatikanotik indogun domina, sekulako ohorea, pro ecclesia ta pro pontifice, marrasturik ikurutzean. Eta gainera gure aita santu, Frantziskoren diplomea, alik ondoen zerbitzearen, maite dogun eleizean. Jarraitu daigun pozik eskaintzen, geure lanta bizitzea, geure lana eta bizitzea.